Ashefo mi mo bibi akwaba ediba emergency Ghana TV eso ebusiafo mi didi se bebi bia wo bia nyama ekosie ede amadani de nyame kase yem fast da matwedi amponyankopon esansi wetimi ahweyen from January to July ebusiafo asidankuto na yede mano esanse enye obibia na nya ni se ye ni bebre na ehya ase nanso enne yehwe benkum yehwe nimfa yehu omo ewo bebia nti dani de niana mekase yemfaseda matwedi amponyankopon na me the story bi ebe femo efa ye mami bi ode na we wosem ebeda MFK ewo Lawson TV na sem ode baye ne se one mema mienu awoma na bema no aye na adwense anase mema no omaye omadwense mofra no omo nhwe mofra no enti ene papa baako abepie mu ewo fide mu ase because na ye maame se papa ne se abofra no enye ne ba enti ohia DNA erefa abofra no ho enti ene ye papa no abepie mu ewo fide mu ase enti ye nsem ne wekọ na akwakotie mu nsem aba ebusiafo ye nya be ma bi nso ede na sem ebepie mu ewo fide mu ase na sem ode ba ye ne se oni ababa weyi atena na ababa wano amano ba na ohwe abofra ne ye eni onu a ohu ni se abofra no enye ne de sanse be ma foforo abekase abofra no eye ne ba na ababa wano nso ebepie mu ofide mu ase a na be ma no nso a ono nso ka ase abofra no ye ne dia no nso ebepie mu ofide mu ase akoba ne se imema mienu eklemisi abofra baako eye ne ba na ye ni oba ne kasa ye no ekoba ne se be ma no ono no klemisi abofra no ye ne dia no ono oba ne se okọ ne genesa zo ne chimp na ne nsechi adi ankasa eninti no no pese odi nyinsen ehye no na otimi ema ne sika eja otimi wai kakra ye den ema no nti okọ ne nchen ya no odi ntumago ahye ne yem na akoba ne se onyem ne nti no ono oba be klemisa abofa ne ye ne ba ne de o twantro nanso bema no odi issue ni be pie mu ofide mu ase ena eba no eye ne de ye nia ye se ye nji ntumo esanse wuntimi enklemi mema mienu enka nchiro omo se abofra na wo no eye omuma na what if say what sounds so de akoye obi fufo ene ye nti ase nti abofra ne de ye be ya abofra ne DNA na ene DNA no aba out nti busiafo ye nsem ne ekọ ne egwotie mu nsem ma se nipa na odi asem no bema na odi asem no be pie mu ofide mu ase se abofra ne ye ne ba ana se nipa na oklemisi abofra ne ye ne ba no se ye no kweso ono e na abofra ne ye ne ba yenko ne egwotie mu nsem ma na so channel so be subscribe na wa like no ajabu comment so e comment section o kame ne egwohwe video ba ko e de mema mienu e ba ha se wonu wo ma wo na obie yi nani ama no entima menkosa case ne so ma me mpacho ate sen mpacho me ho ye oba pa we ye father number 1 and say number 2 de akra na nya 6 to 7 years no mpacho e friend sen amwa eja amwa mpacho ate sen eja mo aba de nti a ode ne ba ye no ka kire no mame na ye nko ne nchen mpacho me de amwa ba ha se me ne na wo Lawson amwa nti o 96.3 baby otenemu wa nti kasa kese na onti wonka amwa e ba ha se me ne na awo me ne wo ye nso a menyem ni mu nyina na ode me enye me ba nyinsa nya me de nyinsa nya me de na me fi se agorobu na wo ni me di sa ma me de wo ye me wo nso a still a de wo ye me an wo ye me wan so akwa wanya akwa no hwea de abesine betina me madwense nka me kura ma ho ode a mehwe no nanso no ne anibia ba ma wo num nyina aba ama yenti no obi de ono obi ya de no kan asema etisa sentempa wo hwe na otu ho anamon ene se ba msumi tu ho anamon de ba se de wo kan no enu ho adwuma nso na akwa no be da ewiase a oguso a wo ye enti no omla me ye nyina enye die ni se nye hunu kure bi ewum enye ne ba beto aso ahwe me ba mateja mo ampacho nyinsan ye o kan sa asem no pacho me ma no kan sa asem menti obema me ma no kan sa asem no on kan se akra ne nya oba enti wo ye o hwe no me hwe no Lawson FM kasa mema mame wo me fie kasa de o ye amami bebu wo kasa mema mu na ye nte wonka aha na che se kwa oba wo so no ato so no na me nenim
de odi aye me kuro duo no ho no nya asam ketewa Ejade na odi aye o chese de me no bia no enye ne fe skana me ma no a wasi boy de me maami wo esi bia no enye ne fe maami wo esi wo sen ni pesi ho oboa so Jamisro kanokre be bia enti menye mo so me wo hwe me ekwan wo de mato so no e de kwan kirem e de kwan wo ma ko homa na anso mani ena mi da ko homa no ho be so atade me se bebi ka ho ana akola no se se nya me ba no dia ene no be no be sa gumeni mase na me sa gumeni mase de hene enti me kwaso be bebi kwa me kwa matuma asase mi hu a de dro papa megu ani mase na me hwe wo se enga benya adwen sakra so obenya enuhum bi na waso me mu nyanka ya hwa akora no nanso de wugina na wugina hwa akora no e de nya nguase okay nguase na ne de he send card ya mawo card ya mawo wuti kurom ho wusa no manyina fi kurom ko tana bla amemra ho me hwa akora wo se da o ma hwa akora send card ma send card mawo nso ma ye o se wo send me scan face no ka kire me se ene me man 2 million na me se ma me hwa akora no na me ni se 2 million no be hwa akora no wo ka se me se nya dia ba si kurom no aba be hwe be kwa kurom me fa ka ko kurom be kwa ho obo enkasa wuntinjini bia me friend phone so friend enkasa bi obo o flama na ho amfa so no ntisa o akora kama pa ma me hwe akora na o se da o ma me hwe akora ade na ade be hwe na me ka se da dia auto atare na so tompa bwa na so fasika ena mi si wo kwan ni wo ade o ye me kwampo na aye me hia ma fi promo ona me nkuma achi pa ona me dan achi na wo yi achi agu mi so se me nhwa akra da mi nie wutimi nya me hwe ma ya blanta ma nipa nyina mpo tunufo a ja akra ba ko pede ja bibia na hwe no ya ka wiase nsem nyina wo so wo hwa no wo so wo hwa no wo so wo hwa no begum menu ma sa kwa beso e dia kwa beso na me se megu anu ma sa e kwa beso ekwan me se megu anu na de he wo sandi miska ena mi diska nyina wi na so kwa megu anu ma se wo ye ye mi se mama ye mi se ke meja bibia mana ka na so wa de pa pe so asa so me se yaba ye nya die ni na ase bia ma se nso sa kwa no die ne no akra ne me ba so sa akra no mo ye wo de ade na be die ne de me mi sa akra no me ba wo aduna de ba ye no wa ba ni sa ha abedu ya dia ha do bakasa ya oba edimi fa no ma na ehwe no akra kama madam do sa kan me che se e de ne be ya nan so do kan nyina tie ni se ma me tie ase ya ma nyi me boso me nkwadoma fo ye ma me do ya wo me ba hwe me ba no wo se won kan ko me de me pra ko me simple wala so se me ba no na Majina se me misika ma wagesa me ba no abedi o kan kure o so o kan kure akra ni yedu o ma so se ka bo ko di we bia nka de o mi kan nyina nka me record na ma o ma bo se me bo was mo kan ya no e no me nyina ko me fa ma no ko wa se ka sa wi o ba ka sa me fa fa ma no o jina ko na mpra ga no so ye mu na o do ka sa na so so o de wasan hairdresser no so no nsia e no ko adwuma oba ni yemu mo san kasa obi yemu mo ntimi nkasa de se nkemfa wo ne akora hwe obetimi ahwe akora yemu nam de akora ko ma no yemu nam de akora ko ma o ye hairdresser ento osori no nsia ko adwuma ma anadwuma no ndu no okofie saa ba wo ye tie ba na abra ma me tie ase emu nam de akora ko ma mo de fa hoto nche me emu nam de akora ko ma no me ba no ma de akora no okay madam ma ntina me de aba no die na ndie edan ya yenye Usika are ready. Say papa ni so on dey waje to usika are ready. Meba. O ka chem say. Something ko ba bia ko nka sanya ne ba no eye ne ba. Sa no be kan. Ba say waje to mu amansan ni na ni. So o ka so hwan kwa say na ya so fi ya no. Na sa blanti o ko. On fi mi da. Mate dia mi bi say on say ono ne say waje tum say ne ba. Won so say onyintum obedie ne usika are ready. Wow madam obo. Ah mi bi say yi me question na no. Won no di ka kan intam so de ne ba. Enti wan entu die ne no. Saka we de me fa. Me say ye die ne. Me ka sa kra ni. Ye die ne. Wo sika pato ne ye die. Madam eja. Me ba no me tin ko ye die. Me pa cha shisha kan de asa kan bi akra no so me fa ne ma gise ma wu mi ni wiase de a me ma no kwan so me fona de. Mo ne nka ma me sa me bi wudi a. Na ye kan so. O ma kwan so on che be owo. Na ye me kwa ko akra. O ma me ko hwe akra no. O ma me be hwe be. Also o ma ne kwan ma ne me hwe akra. Aha na na me ti me ti man so. Sendis bo re fio. E be hwe akra. E be yan fie afi sa me wo akra be sis na no. Eno na bu ni wo fa bi e fa no kranche. E na me kwa dan no ansa no wo yi me akra no ta de na me ntia me ka. De wo ya me nya me fa so ntia me. Na me tu aka. Na me ntia so ka me de na ya me to me boni afo. Wo ya me papa me kai pa. Wo ya me boni so na so me kai.
baba na ya mi no wo ya mi a na mi ntia me ho hwa awon ka won se won so ka se me wo den me wo fie me ne odane dan mo me ne nada awon ka me no asora na dwuno be no adwane hwa ena me ampa won ka me dem na me nyame ya madum because man ko hospital kwa kan kure asem baka bia won kan kure won kan kure ba dia me kan na me boa wo kan kure me wo ya wo hwe me wo kan kure wo kan kure dem le nyina ka ba na ba se nya die ni akura nya me ba no me dia ba ye nya die ni Ejampa cho mami wanyim ya wo hwe no pa cho me hwe oboa wo mi fie mi hwe wa me ma usu ana mi hwe ya isi mumre ni so mame mi hwe wa wo hwe me ka ba e di le ko fa to kwa ne ba ya wo so me tete wo no e di fa ko fa to wo ba mi chana ni wo yes kana de ma kasa gu ade ni mu sase bebe ni ma ba akwa wo tu de ma ya wo so o ska o di excavator e na sase so aduma wo so la homa chia me so le ye no no kwa aduma sa nto obi na ka chia me se wukun sika pa wo sesa wo na sase so na me se enti so ho nyina wo tu gara me se ara mpa na me tresi ya ko hu sa mpa do me guna sase Ejampa cho ba na de twa to ama ni sky da ben e pa cho na me meliska me be se baby ma me ba me be se me hu ade twa to me ma me long talk ade twa to ama akra ni sky da ben to ba bosum mienu bra me de man no ka kire me se me man 2 million akra no books won fa ko to ana ka ma me hwe bi akra no wo ana se da na books ya de 200 cedis na to ana ofre ka kire me se eja me ba ma me ba ene 200 cedis ya de to book ben e to kan sa chance ma me hwe bi akra no eja me ba we ene 200 cedis book ben na to pa cho ne wo no ana frame o kan sa o kan se books ni 200 o ka kire me se men 200 no nti apart from say 200 ni sika ben na de ama ba ni bi me no ka kire wa fa ma pa cho na me de ho bufo de ba no me ka kire me se o ma mra ho no na me hwe akra no o ka kire me se me pa ma cho o ka kire me se o ma mi ma ho ne ma ba ho chano afa be ma bi sam be fi ho no a be ma be ka che se ne bi no mate eja se wo ba e ma obi emfa ba me kan se hwe wo ba akra yi wa wo no wanya gye atom se akra ne ye wo ba de a se wo se beginning wo se akra ne nya wo ba wo be ye DNA se a wo ba ye ewiase amansan nyina ye wo dance se wo se akra ne ye wo ba enti wo nye DNA bia se wanya gye atom se ye wo ba de a eni eja hwawba na asomdwe mra o ma kwan dia mate nti ma me so se okaso ohwehwe ne ba na ma ne mehu no ma ne fa nani ehu ba bia ne ba o de ya ne se wo be hwe akra ko ba hwe ni bi o ba hwe ni bi aboa mi o wa kan ko mo se se wa be kan wa haje atum sa akra ne ye ne ba wa se ba sa no be kan enti ho mfi enti wo yanje wudie ni ma yanje ono ni dabi o me say wo wasam a wo ka no ye nyini ba ono ne dia wo ka de ye montungu atiefo ya dansefo de o kan ye no wo kan no kokoam ene public obi etie bi enti say ye free ha no ogitum so be hwa akra no na boso meso na ni sika ama ho ne ye to aso afiri enti ma no benefit of the doubt mame enti ma no benefit of the doubt ya hihya mrama no wakona se mra no wani so a ene ye ka se woka se obeye o no abeye woka se onyo ene wanye enti yenya no ne mfa mra ne ma no ma me pa cho me di kan da se wo menyim ye na wan fi mi no me de call manso ayi na no so ba wo kan wa mu wo mansuro wo mu anye ene se yesu nim se wo mu ye de ene ode be ye de ma Lydia tu nim se wo ba no wo mu ye de ene ode ye de ba na be twantro ha na ene ode be ye de ante papa akra ma na mfa akra no ante ya no paso agi akra no ante me ba o say ante tie mi o wow statement o say wo de asem ne court wa mu wo mo wo de call man so he ene ode be ye nya den me chese o ba tere TV so keka na yanya den o pa chese intimity o yanya den o TV so ene fe o pa chese mame eti so de akokot wa mu wo mo be kana fidie so o de akwa mu wo anti yanya den ti die nti na de ba enti ene de ne ye ka enti so akwafa ba se ye ka kire ne se ye hyehyɛ mra no o mu die ne o de be ye den mi bisaw ene o be ye den e to da me ka me se wo kasa bebre a wan hwe ya wo de ebembe difo monsole nkwai na me nto amisho so na me time ne ko nti aja de me ka kire no se emu obi mfa ba emmo wachi tena se me ba tena se emu obi mfa ba emmo wachi se hwe wo ba
one akopro kotim e na wo ba woda so a woti feelings a wani aye hrete a wo hu sane wo no na akra no oni honom one akofa ne ba wiase eti momuntam na ate no moma ne affect akra sese sen na boso me de be makra no Lawson FM atiefo ya dansefo ahwefo ya dansefo ye wie a ye bebo krata e de atoso na wodo setim ahyase eti aja mbacho boso me sen na ade ma ba no adwuma na e basa ntinu wonyi we mfa nkoto ebi peja ahwe camera no peja onye sen 1000 peja kan kire camera no ehu 1000 Ghana onye mfa nye den sesi e 5 onye mfa nye den sesi e nti ye twa sika to ho because one kasa one mo tiri mo pose obehwe oba ye be kire okwan abefa so ahwe oba eti aja boso me sen na ade be ma akra no Majuma sama basa. Wajuma sama basa so didi wo mana aka ne didi wo yire edidi eti oba we nso be didi sen na ade be makra no boso me. Apart from we say na china na say. Na sa boso me bia so didi na ma na 1000 o ni di biem. Enti ya pese ye ne e bokra ta to so ti boso me sen na ade be ma ba no. Miti waja. E wo say ye twa to ho ma wo say wo ankasa ye say wo awuja ona ya nkeye but obi bebo mo oja ona ne mo ya but ye hwa irresponsibility in the society is getting worse. Too much. Nti ye be kawo na wa shoba. Nti aja boso me woman say ye kwobọ krata ye kọ court akwobọ krata e de atoso. Mitio. Na man 300. Mama o se boso me obema akra ne 300 Ghana. Mama mbacho mitio. Me bacho skala wa de aba no. Monya die na na say. Mate wi akobisa producer. Mate kobisa producer say die ne ne yesen o nenim ne bo miminim ne bo. Why? Nti wi anu abisa no but boso me de no mpacho o so obema ne 300 Ghana. Usomu anase wonsom. Mama me time ko. Me bisa o question. Usomu anase wonsom. Mama me hwet we no kra na me nkomanim na onfa ne die ne sem ne nto wie no be die na e kwan da ho maame obapa wo be die na ene ya e be fre die ne blueprint no maba be take samples no why enti mpacho o se month obema akra no 300 usom ana unsom o se bi nka ho mpacho onfa sen ne nka ho mpacho onfa sen ne nka ho mpacho wanya ne 500 Mateja mpacho say ye ne 500 bosome because 200 no akra ne be ko school obetua school fee nya botre mame woto wo didi wo yiri didi wo ma didi eti meka na megituma enye yie akra ne school fees unim ho hwe di obedie di obehye enka ho wo betena se na mema ne 300 cedis fakakraka wo bai kra wa 1000 o se 500 a ena madwuma na madwuma wadwuma nya so still produce nti aja wo se 500 Ghana cedis ye wi a ye kone akobọ krata ato so ye bema aban abam ma me wo so be die na ye nsi ukwan blueprint minu abema mpacha pomboko ya me adom apombo ede nyame ase Good morning. Bema na pomboko de Nyame adom me facho na so e. Boko fa wo be allegations akure ababa wa ne se ye oba wo se entomago chinchina atwan wo se ye oba wo hwehwe oba yabo modie die nimu ama ya run DNA test last week ena na wo se ye kan we nya kwan enra ye ntimi ankan enne owen Ena na ina na je frame yo anopa no ba me so me ka chance ma tu kwan bacho enra na je amfro there be thing there no de on frame na nsan ne na je amfro me pacho on frame thing dey na yi free mu honom ne de on frame ya be pem on ne pacho mate no wa frame yo ena no matinti DNA na ba ye be kenkan ti eni die mo agina so ma me na mwadawro mo me pa mo cho sa wasenka mo ma me ba ho matinti bacho nyame ya adom ochina betimi aba ochina de me ofre me no me ka chance gise ukuada na ebedi na otweda no ba bia me wono nso mu wa atimo oda akro mati DNA reading utimi gina phone so na wutie bi yetimi yesan hyehyeye no nti ni die mu sese DNA fo na ba afanu no wa ha nti ube gina so amaya o say ono hobi girl ne wa ha okura ne nso wa ha enti yenya wo phone so die nka ni die mu a omanya atena se enti nka gina so ne tie de ekoso no mame there be me pacho e ba sa so ame no me minti ne ma bia se fi mate enti ya be kenkan die ne no nti na ya frɛ mema enti ne ya frɛ wa gina phone so
die na yentimi ma blueprint phone twa kwan no mo ba yentimi ankan ene yentimi ti ubegina phone so atie enya san so de ene ye kenkan wie ne die mu a wante wo ho ase a na ukọ na court a kire emra no mu a kire why me pa cho ma tie ne ye ni samo matinti gina so mame be ma me pa cho o de wo kan me ni samo why okay me pa cho matime da say all right enti die ne na ye ready ye wa ha ye be kenkan moreover usika bia kra nim papa na achi ne die ne sika oye maze anu aye no hu twan udi na mu antu aka de odo na achi ne sika te ha kafra sorry for left me nua eti eye confidential mami ama aso yam shisho na film mi movie mu no na no producer e ka kire me se obeye kwa adubi se ura ya poku wabetu dan so me ba cha no kra eno ne die ya mente ase dan ben ya dan na mini ni si ajapade na mne ne ye no yo no ne ya den de na ya ba na wono na nya ho ama no sai wuku ada no ya kwa no apadan ne so okay no apadan no so na dan na oni akra ne demu no me pa cha ntese mo dan ena da TV ni so na busia Lawson Radio Ghana eda so obe pass all pass na ani ho me pa cha ne e wo ha no musei wono na aba ha no musei ukuada na nke ye be kan DNA no ena ono ne fa kire ofa yen kan sete ano wo pentem o ofa ya poku pre wono ne ka so otu na ofa adenti na producer fro se bra yen kan DNA wo so watu kwan se na wo ye operation padan so pacho mama dan na wa pass ne na so de ndia ma me pacho edan no maton be 1.5 ni nti me fan say last 1.5 day be 1.5 year ni the last me fan say last month no and a guy na frame yes edan no person okoye ho adwuma na me yeso ke kwan wo bet me na me ni kumase nti no ba enu nti ne e ka kire o say ma yenye DNA reading ye read DNA ni wie a ba bia beto no ne ato so e de afiri honom eti DNA na yen kan DNA adabra yen kan wa ma o se na wo ye we na utwa nto kire se watu kwan eti ada na fa kire kwa yesa me pa chonya na me fa kire kwa ye enipa na me to ka se me ba ha no no wo ahojo honom me ba ha because me te se wo kana bonten wo say wo wa ahojo so wo si watu kwan me te se na wo kana abonten abonten wo mutena wo kasa atama mu die nyina yete o me te se na wo kasa nipa wo so wa ahojo enso so nipa wo si watu kwan so wa ahojo me te se na wo kasa asem me pa cho ene Dabi na no last week no. Eti say na watu so na kra no na hen. Me ba cho me my ukwada na mini ahodwo. Dabi edan na watu so no ne ye ka akra no na hen. Me ba cho dan na me fancy ni pana me ton dan ne ma no na ye dan ne ho. Ye mfam ran hye ye nsam nya ne ma. Me say wa ton dan ne da wa bra me no na ye japade na de wu di agolokla. Wo wa ton dan no. And only pakra ko be fa so be di ni ska firi obi a. Obe fa sa kwan so ahwe age wu ska. Any problem. Share. Dan say people senior me dia ma no na baby ko na ni me see dan no ye ye see me no na ye say da pade no problem ye ye see dan no ne bre di see nyina no wa yi aba mate only pakwa cho the glade and be dwumi free ho me mate no crowd me ni how mate nti blueprint over to you blueprint mbacho yetio Basho nti ye betima ate all right ti afi de blueprint say ye bete o ka sete on kan say bia no onka se yikita opre pentem adi so kure be wie kura bi kura na enye oba na aja poku enye oba ba den me de ma me ni hweka na ye oba nso ye me ba na maje me ba na ma hwe me ba okay e kon se me fa so hwe me ba ma da ache no so be hwe me no me fa so na chinchina atwansa o hwe oba da ache so hwe enti e kwa be fa so hwe oba me na si yie na da ache oba hwe me de ada da ache unye me and you answer enti be hwe mba ma na be hwe me de hwe ma da ache o me ya burden to you now hwe mba ma mba cho say ye the password na mama producer mun project here blueprint ma ye nko conclusion ye bre ne ko okay be man pacho keka ho kakra bi mame na yenkoye me kan conclusion conclusion emi no ye fa papa for ni immunity no conclusion emi no pacho be di kan first one no the probability of Yao Opoku being the biological father of Joe Opoku is greater than 99.9 99.9999 Yao Opoku mbacho to asoma me. Therefore it is practically proven that
Yao Opoku is the biological father of Joel Opoku. Okay. But second conclusion, Kwesi Owusu is excluded from being the biological father of Joel Opoku. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child, Joel Opoku, at multiple DNA system. Therefore, it is practically proven that Kwesi Owusu is not the biological father of Joel Opoku. Nature say, ye the coachy mua bema, chiremi. Na mementable for Yapoku was sre. Mammy, I'm also so here, dear, I did. I saw dear Gummy, my teacher, me Banu be Gugusu, my teacher. Bema Chiremukochi, mammy. Pacho, educochi moi. The Banu be Gusu, and I swear, I educochi moi. Test no, a Jaya Opoku. Nebane Joel Opoku. Na eja Kwesi Owusu ene nebane Joel Opoku. All right, into dear or what damn ha I friend eja ya Opoku. DNA approve say akra no ya Opoku ba. Eja Opoku so mzen. Mami me ni hweka. Me da nyame ase na sisi anso me da ase sam aye saade na mami. Ti na mitrima ye pefi na manya adwene pa de ahwe me ba. Nti de to so mienu se free na ku me ba no din na me pese na me de ma no me de to ne so eno na ye din ben ya me pa cho me de ne ba to me papa e din ben body no ma me be ma adupoku ena ze se din ben ne da ne so Joel Opoku na se no ani poku ya asemuni ti me de ne ba to me fada nti me pese din na me de ma akwala no me de to ne so nti Joel Opoku ni ye den eno ne nya e din poku ya nyam na me de to enti wo pese o ye ne Joel adupoku Joel ne de me mpe because minima se kire Mamiama, uso mu DNA na approve say ne ba no uso mu say. Nyankopon na meda na say because me na me di mitiri me profe say akwa ne de ya Opoku ba. Na nim say ya Opoku ba na ma obi gugu so. Me pa cho sa boy ne de ya ntro no no twa because sa tamam ne tena ya ne me ne ya Opoku tran na gabu bebre dem. Nti akwa ne de no nim no profe say akwa ne nyan ba na nim guase na wo mu no mu pam no mu kabom no mu ye ba ku no begu me manim ase to asoma me ti o ma me to 2020 o na we nso me wo 2022 enti ya nim guase enti ya nim guase o mu gu me no meje mpata afiri o mu mienu honum o ma gu me hu fin to beje mpata sen empata afiri o mu mienu honum o beje sen o ma 100 mil meje 10,000 o pe 10,000 yakodi wo be ma ne wanyem wo twantro kire aja poku me ba wo twantro kire be ma foforo sa wo ne ne nanyem e de ntomago ahye wo yam ada sa be ma no be ma we kura mpo anka se woji ayefrefri wonchen wo woji sika bi afri wonchen yo wani nwu asem sa be ka se nyankopon ya dom na se DNA no assign wo ho na nipa na ade akra ne share no no eyo no hallelujah eti sa betena me na meje mpata hu fere ade me pa cho sa boy ne de mi hu no na mi hu ya Opoku mi hu sa kwasi wusu na mi hu ya Opoku kra na mi nim ya Opoku me ne wanka me de ya me ase na story akọ eja Opoku also oje mpata o 100 million 10,000 so no so oje me 10,000 mini problem me ban wa mi mitiri pofe asa akwa na ye wo ba woni akwasi mo ye one mo ye one be Nyankopon wa yi moto akonya baba medi nkunim medi nkunim wo di nkunim na case we kura me kura nka ma ko fa pada de bra me pada me kura nka me so amam be ma oba onyima otimi de kwada be ma fo pranyi wo sa ta na mi nimu no wo na mi nimu wo sa ono ne se 2020 o akwano so me wo 2022 ahojo me ba me ma ne ntana obi me wo no 2022 ne ntete ya omudi ko mu no me mate ye beto aso akiri o me bre na ye be nti abusua DNA no ene ya kenkan ma menkoi na menkope nsuo papa bi nom kangen inagic drinking water eye alkaline water abusua DNA no de akwakosia no oba ne se be ma agu nanimu ase nti oje 10,000 be ma no se oba ne nyem no wode ni nyinsa ne kwama obi gugu so nti ono nso eje 100,000 ti oba ne nti 10,000 ni 100,000 mu no balance ne 90,000 my Lydia mathematics ebusiafo me do bibia asese ojibe ma yekohwe video no eba ye na ye maame asemi a ode bepie mu ofidem hase asema o keka ofidem hase ne dia so person o kaseti MFK because ade ana ope ene say bema baako says ya mema na yemienu baako na wetimi aba a ono wan na adwen se obehwe ne ba
enti no sisi ana ono aye na adwin so behwe ne ba ye no kan sema ono kan score de be ma abofra no uso onye ne 5 MFK ni ne bekasa ka che ne su oba ne 6 kan enso 3 million a month no enso enti fa 2 million ye de ka ho na on me fa hwa abofra afi de ya kan sem na wie ama sisi an be ma na ye na adwin so behwe abofra no die na yi so enu so fi use papa ne se ono abofra ne nya ne dia enu de eye back door asem nanso enne obetina afide mu hase no ose abofra ne de eye ne ba enti wo oba no se wona wa adwin se obe ya abofra ne die ne de ono de emfa ne ho nanso ono de ohun ni se abofra ne ye de eye ne ba enti ye maame onji ntumu hwe na nka ebe si be ma ne hwe abofra no enti no eno ena sisi abema na agi atum na sisi anase still na ugina die no asem enti se yakoba ne se yekoye die no na abofra ne nye ne ba die na obe request die fi ne nche because ukwakoye die na abofra ne nye ne ba on hwe abofra no because sisi ana onu no claim Mr. abofra ne nye ne ba unzo be die enti me akọ MFK onjano no nkonko ye die no enti bema no onye ne part for the meantime no munko ye die ne de onye ne part na so mu bok oba no boka no ko ye die no na enye ne ba no oba no ye ma me waji na ni so ene de simple and short na waji na ni so enti me de ka me nko adie na nko ompe ne so no nkoye because omaka onye na adu so obeji atum enti no omoma no nkoye na asumdwe ono no pen moma no nkoye na asumdwo no because the way oye na ase maame no answers onji ndi sa abofra ne papa ne dia ase the way oye ne hu logozin bi no ase abofra ne nyede enye papa no ba enti omompene so no nkonkoye die na ye nua ba yi nso ebusafo isu ne be pie mo fide ma se na manu ye kasa ye di ye nua ba na tem esanse wuntimi nye sa adie no entimi fatuma gun ense wo ye fu nkoka che be ma se wonyem aba onim se wonyem na be ma no so ya friend wo fun so be widi die nia enye wo na otu adie ne ka enye wo na otu aka ni ebe widi a ose ye twen na wo koye dia opesa wo ye wie ansa na wetimi abepim ofide mu ase na ye widi aba nipa na onu no tu ade ne no abepim ofide mu ase entisi ano akoba ne sa abofra no isi ye wuni pa abofra ne ye ne dia isi you don't cast dia na edi ye fense to magunu shi ye fu ko ne nche no ne dia abofra no dia ye di enye ne ba nti ye papa na odi asem no bepie mo fide ho ase na abofra ne ba na nsema ye papa aka we kire ne ebusafo nsema ye papa aka we kire ne se ni hunsuo ba ma hofo ni hunsuo endie ye den kwa na ni hunsuo kakra wo na nso abofra no ye widi die ne den ya ne se abofra ne ye de eye ne ba nti onhwe mu se oba na ni ngi ne hu bioma ye hia asumdwe onhwe abofra no eno pe ni aya na dani de nye ka se woni maami na eja ya abofra no onye ohwe ade a na opene se opese wonsa abofra no eye wuba eti sesisi a wonsa abofra no ye wuba dia hwemu na hwe akola na ebusia for story way ebe pie mo fide ma se na eye gidigidi asem de wi ana oba no tutu ama bema no so tutu ama oba no na ye back to back asumdwe na ye hia edele abo lady no ba ha say no wa hye no white a hye no frontal ati ase wa hye no eyelash chale o stress abofra no onu ni nipa kwa abofra no ye de ne ba anything wa sit address yankasa abetina video ma se ntia danya popo ase se prediction na ye predict no aye no kre enti aseda kese confirm ma MFK eni ni team e busa for channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section no midi eni catch mami esi Anderson ye be san so edi hyemu e wa hebium e busa for ma